Thuhriltu Ropui DL Moody Dwight Lyman Moody Pathian Thuhriltu Ropui takhi mumal taka program siama munsang shanga zin kwala chandamna campaign lian thambwat sei ching chuak tu masania shiat ani laphwa thiam le zai thiam senkia nena in kopin pathian rongbolna atana hlachangkai zia ataka mutu te anni Moody hi kumsang khazariat somthum pasari February ninga khan alo pianga an chungkwa in Northfield Massachusetts a lo nei tu te zinga an khosachin ani apa ming chu Edwin Moody ania anu chu Betsy Haltoni ani an unaw hi pasari ania apa hian zu a he awangin athi san ma hle maya an chung ko khosak har se em mai chin ani anu Betsy hi mitumru le sa khomi tak ania fa pasari ZN kol seilen chu an chenom khoveng te po in anu phurpui hle ani ang Betsy nena chuan a fa te chu fasha chomna emo an ma ni chom thei tur nena emo thon dar turin thuron an pe fo chin an ti ma se ani chuan na tho thei chung chuan chu tianga a fa te thon bo chu adu hau lo mai ani chanem ngai takin a fa te en kolna na athoka thei top cho in a fa te pathian thu manga kai shwain nundan azir tir chin ani Moody te unaw po hian an nu hi an ngaina in an za thiam ema Moody an anu Betsy chungchang a soina lar tak chu nu zong hi kanu ang hini vek sela chuan khovela hian tan in om angai lawang ti hi ani an chung ko khosak har sachin ema wangin anu in rim taka na thoka a chwa bo fo chin awangin Moody hian school po akal mumal theilo hle a ziak le chiar po adu ang tokin a thiam nan lo hle ani ome lekhathiam ho zinga a han khosak hian khorde urewa in shiat na po anei china ni anti kumsom pasare mi aloni chuan apami phekok dor Boston khwa a na thokin an bula a chenga apami te hian an enkol cha in an khwa khir uluk hle a Sunday school kalpo an ngai poimo hle ani nikhat chu harna in khom pui congregational kaushan in an nei lain an phekok dora chuan Sunday school a an zirtir tu Edward Kimball chu lokalin pathian thu aron shit mol maya iswa nena anun hlan turin asoma chu phekok dora ngei chuan anun chulel iswa tan hlanin mithar alonita ani apian thara tang chuan thil engkim mai hi atharin adanglam zo ta vek ni mai na sha a hlim em ani Moody hian anu chu angai sak ema an in chwa sana mania atar shana tang khan anu nena thon lovin cholkar khat po aliam tir ngai lawan ti hial ani anu tong trai na le fuina te chu achakna na ro pui ania kumsang khazariat samkwa paruk January ni somni paruk khan anu ina thi sana an vuina a po chian te u tra hun ani love hetiang nu kan nei he kan swang ani ati hial ani kumsang khazaria somnga paruka chuan Chicago lama sumdo na hlok deuh zawk beisein apema thilzwara wakwal chu a hna ber ani Plymouth Caution azom ve ngala midang te Kristan na shwaina evangelism a in mangna sa hle a kothler atanga asom khom mi engemaw zatin biak ina thutheng tlar malam chu an lua khat thin ani no pangte Krista kebula shwaichak na lian tak anaya Well Street Mission hnuaya Sunday School zirtir tua atanga Sunday School a kaini masabera chuan kholaya mi pano pang vakro lai mai som le pariat lai a shwai khoma no pang ho chu an beng cheng chin hle a ma se zaile thu soi ngai thlak chu nuam an ti thei hle Moody angil nei na te mi a chaw hlim thiam na te le miril ru hne theina engemot tak anei te awang chuan no pangten an ngaina in a him khom hne hle ani Sunday School kai an pung twal thwala zaruk lai an ting tamaya hetiang ani ta ka chuan an tho lai ban sanin hun puma rongbol turin a in peta ani nule patele no pangte tan zantin in khomna buat sain pathian thu asoi pui china YMCA din tharlim kha ania sun lama chuta chuan missionary angina thokchin tharau boral mai tur Kristan nena sengkhom tura aphura atei mak thin ema wangin Chicago a chuan Crazy Moody ti in shiat a hlo hle a Sunday School lo thangzel chuan ma niarin kaushan hial alo ni thei tamai ani American Civil War awang khan rongbol na zawzok ane thei pha a YMCA thoktu ani angin sipai ho om khom na Kem David anti maya tepo pathian thu asai china anua phei chuan indona muna hliam te na le sal chwa zalena omta te na po ronga bol ta zel ani kumsang khazaria chomkwa pani kha nupui nei turin chol ala a anupui chu English mi MR Revelli ania nupa in koprem takania
ema in Moody hi azin na po azui fo thin ani England lama anu pa anzin masak ber tum chu Dr. Thuron angazin ania emai hian thoha natna aveichen awangin tuipuya hunrei tak chung longa jin turin doktorin Thuron an pe a chu remchang ala in anno khosak thin na mun tlo turin an kalta ani England ta anzin chung hian thusoi roi a hlo tam lo hle ma se Moorhouse a pickpocket Lancashire cheng lo piang thar ta nen anin mufu hlo maya hei hian rin ai de in ra tha chwa zuita ani kumte alo thar chuan Moorhouse chu Chicago a Moody te ina aleng alo thleng hlol maya Moody a azin bodon awangin ayo in Illinois Street biak ina thusoina hun pe kani she angreng tak chungin Moorhouse chuan cholkar lei hola in khoma thuwa soita a thu soi chuan ko shan mi puite a ne hle maya Moody a thu soi anglo dewin thu a soi ani ber Moody a chuan pathian in miswal te a hwa a swal a hobokani ti in a soi thina Moorhouse a chuan johana bung thum chang som paruk be chana thu soin pathian in miswal te a mangai ni ti in a soi ve thungani Moody a zin alo ho chuan miswal te a thlir da ne thleibik na rilru anei chu soi nge ni na oma a thu soi dan phung po athak ve ta ani Moorhouse ne na tang hian Bible chair le zirdan phung te po azir chonga kumtop lama in khom puyan ne ya po athu soi ngai thla tu te hne na mangai na mangin mi te a hne turani an thin lung chu mangai na ti kha a oma nun phung hriat na an nei bok chuan an hlo tlingang ti in azir tir ani kumsang khazariat somsari pakhat October thla chuan Chicago khopui chu na satakin akanga thil ti chiat anga hle maya Moody te in le biak in mai ba ka YMCA building thar te po akang tela he chiat narap thlak takara hian Moody chuan pathian shwaina thar adong ani berang chu ana tholai me khi kalsanin zawzoka rongbol turin a inbuat seita ani achung lam tharau nun chu role chakna nei tok lovin asia a cholkar engemoza chung chu pathian hne na tong train tharau thiang hlima baptist turin adil ani nikhat chu new york ko thlera ke akal lain a tong trai na chu chanin alo omta a athin lung zong in pathian ta na in pe a pathian tharau ti chakna changin anun chu thlak danglamina omta ani Sol hadam re tu le inbuat seina atana hun anei theinan kumsang khazariat somsari pakhat ni puilain England ta azin le a London a kaushan chen ka ten thu soya an lo soma pathian na tho alang tran ngala kar khat chung rong abol nuwa kaushan pakata chuan mi zali lai nun thlak thleng kaushan zom tu member tharanom pha ani arong bol na hlotling tak hian an he awang hian ring tu langsar tak pathum lai in zin kwala rong bol na nei turin thuron an pe a azin na sen so po tum sak anin huam ani Dublin khwa a cheng Henry Verley chuan Moody a hna pathian hian amata na in pung pek mi pakhat mang hian enge ati don ti hi khovel hian angak me kani ati Verlia thu soi chu Thuhriltu Ropui taka angaya pathianin aduang taka amanata na in pek chu atum ngetlata Ira Senkia zai thiam le lapwa thiam tak mai chu ama pui tur le Chicago ko shana zai shwai tu atana soma an pani hian England ta sang ka zariat somsari pathum khan campaign nei turin an kala ma se an somna kha Moody an mumal taka channa alo thon lo awangin in buat seina engma anlo nei lo ani ome ma se YMCA secretary te nena thokhavin New York muna rongbol na nei turin manmo takin in buat seina an kalpui ta a Koshan shwai tu chen khatte chuan an ni pani America ramachanga local te chu an ring hlel dewa ma se Moody thu soi achang le sen kia zai rong bol na nung tak awangin ring tu thar anom ta cheu ani Koshan en kol tu no pangte khirve tak FB mayor phei chu Moody te pani rong bol na chuan a hne zwal ema an hne na changa thil tam tak azir chwa thar te awangin arong bol dan po athak thleng hlok ani bermai New York rong an bol zo hian Sunderland le Newcastle te an tlo a heta hian Scotland ram kaushan pakhat free charge anti maya thoklai minister pakhat nen anin huwa Edinburgh a thu soi turin asom ngalani Moody chuan hlau thong ru deuh chungin an som na chu apom ta shama karuk chungot atan in khom na buat sein an thu soi le zai te ngai thla turin mi pui an lo pum khom thin ani
Kelvina zirtir na nget taka vuan tu te an ni ti sia in Moody chuan pathian in mi zong zong chandama oma adu ani ti war takin asoi china in khom ban don a piang in som na siamin tu po pathian thil ti theina in anun ati danglam sakdu a piang chu counseling room a lu tura somin a tho puiten an lo kom zui thin ani mitam tak chu an thutna tho sanin krista tana in peturin anin hlana chalai nei nung tak tak te an din hunnuam le ezon na tha tak tak kal sanin missionary atan anin pe a chen London ko pui chaklama slum area thok turin anin peche ubok ani Moody ale senki ti rong bol na chuan mi shiat a hlo than ta hle a Edinburgh changin Intranin Dundee Glasgow le Scotland ram harlama harna alo thlenta ka wang ani ber Ireland le England ram hun sang sanga rong bol tura som na an dong zela Londona an rong bol na page chu a hlo ting tak meu ani Kaushan mi chen khatte dole social na kara Islington khwa a agricultural hola rong bol na an neya ronkal kho mi pui chu an tam hle ani England kho chaklam shruta rongbol na an nei hnuwa Lord Shaftesbury turon angin Queen Opera House Haymarket a rongbol na an nei le a heta hian mire theile hausa te hnena in ang khatin chanchin tha an shil thei ani helai hmuna rongbol na in khom hi a hlotling em a mi hausa le thil ti thei tak tak engemaw zat an piang thar ani Moody thu soikal phung zang khai le te khin thu toy mang thiam mai chu kaushan mi pui ta tan boruak cha hi blu tur thar ang mai ania sen kia hla te achanga thon thu soi ang dewa chanchin tha thu keng te chuan mi te ngai nat a hlo ani Moody ati rong bol na sabram kaushan ten a hlok pui dan chu kaushan member tam pha na mai ni lovin khotlang har sat na le khotlang that na tur hoi zong in phur takin rong bol na an kal pui thei pha ani Amerika ramlama po sangkha zaria somruk pali le sangkha zaria somriat parkhat inkar khan chandam na campaign voi tam tak an neya khopui lian deu New York Philadelphia le Boston a te an beingor zwal ani England lama rongbol na hun engemaw chen alo nei to awangin Moody thu soikal phung chu alo puitling deuh dewa ama po azia le nun phunga ma ason hle to a thu asoina hmuna pianga harna a inchan zel ani bera rampuma mi ta ngai san ani phata ani apiana hmun Northfield ta in nein chu arong bol na hmun pui atan manzui ani ta ani kumsang kazria chomsari pakwa khan chung kora thei tak tak atanga lo seilian mei chenau pangten an kalna atan school adina kumhne hnuwa mi pano pangtan Mount Hermon School adin le ani Saint Kia hlabu atanga sum an hmu mangin heng school pani te hi din le enkol anni tharau lama ril tram te in toy tharnan annual Northfield conference an buat sai chin bok ani England Roma rongbola anzin voi ni na sangkhazaret somret pakhat atanga sangkhazaret somret palit su ama angin a hloting tok lo dewa ma se achin chha tlak viau thomai London khopui big chu harna thlipuin anwai le ti thei chu ani achan chu Cambridge University a rongbol na an nei chuan hlotlin na ro pui tak athlen ani heta rongbol na an nei tir lama chuan boruak a thalem lo hle ma se boruak in thlakleng thut maya inkhom zan to pera chuan zirlai zan ni rwa line he rongbol na atang hian malsom na tharan dong ani te ding chuak mewin an lan tira he inkhom awang hian Cambridge 70 a hriat hlo zuita University zirlai hlom khatte chuan China a thok turin missionary atan anin pethara hei hian rampum asoi nging ani ber America ramlama po Cambridge zirlai te inpek na hian an thinlung an ne hle a Northfield hmuna zirlai inkhom pui sangkhazaria somriat pakwa an neya chuan zirlai zarwal lai in tuipui rala missionary na thok tura anin huam thu ziakin an puang ani until tum chu an hun chung an generation nge ya khovel puma chandam na thu sha tirani rongbol tura ma ani in pek in ti mu na chu America le Europe khomwal puya zirlai te zinga alo hluar zela chu chuan zirlai te pathian thu manga intel khompol Students Christian Movement SCM le anu dewa Interversity Fellowship te ashing chuak ta ani Moody chuan thilpoi mo tak tak pani adina chung te chu Moody Bible Institute Chicago Sangkhazaria somrat paruka adin le chanchin tha thuziak shalle semdar na man ruatan Moody Press kum sangkhazaria somkwa panga a adin bok ani
kumsang kazaria samkwa pania khan Moody atenu pal chu anfapano pangjok shwa in Scotland rama Peter McKinnon atenu panen Palestina ram anfanga Bethany Jerusalem Olive Tlang Hebron Bethlehem le Calvary Tlang te chu alalpa lo chetlat na mun ani awangin hlim takin afanga alung te po aleng hle maya hun engemaw chen an thang hnuwa an ram lama akir an kir le ani Moody le anupui Emma Reveli te hian fa pathum an neya chungte chu Emma October ni somni pali sang khazariat somruk pali apiang te William Revel Merch ni somni panga sang khazariat somruk pakwa apiang le Paul Dwight April ni som pakhat sang khazariat somsari pakokuma piang te anni Moody chu ahun nung lama po America le England ta rong bolin azin kwal de orenga ma se athorim e mawang le ama po alori deuh tak awangin lunglam chalo aneya kumsom sari pani mi ni in Northfield ta December ni somni paruk sang khazariat somkwa pakwa a arong bol saklel pa hne na acholta ani Athi dona chuan aron tong chuaka leihi atol kianga kama a avan alo tol nain alowin honga pathianin min ko ani hei hi ne na ka channa ania karo puina ani aro pui ani pathianin min kova ka kaldon na a omlo korruam thuk om heklo anuam em zo kani ti in hlim em in thi na amachon ani lekhabu Aziak ngai lo chungin Moody a hian lekhabu tam tak anut sia thowa a sermon chi sang le athu soite chu ziak chongin lekhabu an siam baka article engemozat an chwa ani arong bolna awanga nunin thlak le piang thar zong kha chhut tu chen kha chuan noi som lai an tlingin an soi a thian hnai ber Paul R.A. Torian engwangin nge pathianin DL Moody a man Why God used DL Moody ti azia khai khom na chuan heti hian Moody hlo tlin na chan aziaka pakhat na mi in pepum hlum pani na chong chai mi pathum na pathian thu teima takazir palina mi in ngai tlom pangana sum ngai na laka fihlem parukna tharau bo te ve em pasari na vanlam thil ti theina ina thuam ti te ani Moody kam chuak thu then khatte Bible hi kan shia na ti zau tu atana pe kan ni lova kan nun thak thleng tu atana pe kan ni lo cham na hi kan hlo ber tur ani lova thil omza nei tak lova kan hlo tlingang ti hi kan hlau jok tur ani pathian na thoro pui tak lo thleng thin hi tong trai reng thin mi tu emolo om nen chui zon thei ani thin rin na hian thil engkim ati theya mangai na hian thil ati ol sam thin chungkwa hi ko shandin ani ma de din ani ti karing chu wangin chungkwa a kamo phurna hi apoimo masa a chungkwa ka thla thlam thiang lo Christian in chalzinga thil diklo na muthei riau zatam itung ngeyang ma se an soi sel na thu te hian tu tharau riang vai ma Christian hena shwai thleng lawang ka sarman pakhat ma hi hanbel chian tak taka fu lo deuh lai om ho lawa soi kala nei lo iswa Christa hian keima aya thazok fe a ai o tu tur anei nge ani ti ka sha ma se he khovela hian thil thafam kim le soi sel bo a om ho lo ti she tur khop chuan kadam rei ve tok to ani Thuhriltu thafam kim le du tu sama tha in khom ibei seya inga don chuan kumsang mi thar lo thlen thleng inga kangti ka hlau ani kanma mo chu Krista thleng pha ka thlir hi ania thil dik tok lo na mu thei riau mai hi iban sanang u radio a pathian thu ngai thlak le biak ina in khom in thlau na chu ingai zong phone a ibyak ringot le abula avakala hlim taka len dunin an lo na ang ani mi za zela pakhatin bible an share chin somkwa pakwa chuan Christian te an chiar ve thung inung changle zadik tak chu thim thama ikho saktan kha ani anu ruang chunga Moody thu soi hetia nu te vuina a fapa in hun han man cheu hit ti dan phung pa ngai po ani lo hanin thunun thei ila chu thutlem te chau ka soi nge yang hetiang nu tha chung chuang fa kan ni thei hi thil ro pui tak ani engtianga han soi chan tur nge po ka shelo kanu hi ka fak tok zolo ama sabera chuan kanu hi nu fing tak ani kong khata chuan Solomon a meu ai po ina fing jok a chan chu a fa te a enkol seilenda na thia mani fa pakwa la ya ne ya an vain in chung an ngai na vek an ril ru a ne a leinat na le mangai nei nan chang le ta engkim ate pui thai kai shwaina dikle thuron tha ka mamo hunin kanu hne na hian ka kalchin ka zin kwal na sa to hle a nu tha tak tak ka mu to chin ma se kanu anga ataka mangchang shia na nei hi ka mulo a fa te ne nanin kung kai that e ma wangin in chwa sana mundanga khosak ngai chu chana rap thlak tak lo thleng ang ani una mi pa pani khan sa cheng le chuta thita ka ne ya
an chak em chin chu an nu hne na ron kir le hi ani ka unaw pa mani loka kan sa saboral ta khan newspaper atangin hevenga hian farmatan mun leitur a omle omlo azong fo thin ani a chen na hmuna khan farm thatak anaya ma se chu chuan alung oina a thlen chuang lo kanu bul hnaya ron kir le hi adu reng ani hetiang tak hian a fa teril ru hi a min hne ani darkar somli pariat kalta chung maya ka thir hriat ka hnuk ti ul tu hi engang mi ziange kanu hian a put ti tarlan nan han soi ka tu ani kan unaw zinga upaber mai chai min shil ania kapa in min boral sana tanga kum khat chung khat chu amut ma in zantin kanu hi atap china ma se kan mu lai chuan hlimhmel putak le nung sarina om china atap chin ti po ashiat lo atorna le lungai na na sa tak chuan pathian ne na ashwaya kan room chunge ya no pang ho zong zong kan mu thil nuwa kan har le chuan kanu lo tong trai mol mol ri ka she china achang chuan atap chin a fatemut vek nuwa chaw alungai na mit tui chu ti tla ka tu mani ti hi